Abalula bekezela esinda noma yehlela idinga ukuthi wena uqinisele yize noma kunzima ngani yami bambelela sibenzisa lokho okuncane onakho ukuthi uthole lokho ongenakho khona lokho okuncane onakho namhlanje bungenakho izolo ngakho-ke ngijabulele ukusebenzisa ngendlela efanele bese ubheka abantu upress ushophana nabo empilweni ngoba kusiba bonke abazojabulela imizamo yakho ungathi umkhala bakunika ihlombe lokukalela kanti ngaphakathi enhliziyweni yabo inyembezi zakho zobajabulisa bazodinga ukushayela ihlombe bencoma umsebenzi wakho ukuphumelela kanti mntanami abayijabulele neze into enziya kuwe ngane yami uzowatshela zonke inkinga zakho masithela bazohliba ngazo bahlangane ngawe emakhoneni ku-WhatsApp no-Facebook badide ngawe ngane yami ufuna ukuzibela wedwa ungayi ngabangani ngoba uzosalela lalela isandla siyagezana futhi siyakwazi ukungcolisana isandla siyakha siphinde sibhidlise siyakwazi ukulapha siphilise siphinde sibulale hlala ubhekile abantu abayithanda into enhle ngane yami akusibo bonke abaseduze kwakho abakuthandayo abanye babo balinda ukuwa kwakho ukuze usizakale inkinga zakho qaphela ngane yami bambelela vele impilo ayikaze yabalula edinga ukuthi wena uqinisele ukuze uzophumelela mina ngimbo ngehlukumezekile bethi umsayiro what's that? No. Check. But Elimpilantana gazi abalula usulunga tana yami bambele impilo dinga ukuthi ubekeze uqinisele uzophumelela Elimpilantana gazi abalula usulunga tana yami bambele uqinisele tana bambele uqinisele